sisondezo ngini ngiphathe isandla. Ya kona secholi. Ungafundela mshana. 4. Yes. Okay, ngicela sibambe nje lapha. Funa nalesikhosi. Sesibhala sizawazana. So isiphayise iBhayibheli kaMosha lithi bazalwane, ithi umuntu makasazi ukuthi thina sisikhonzi. Bafundela umfundisi lapha isikhosi. Chapter 4. Yes. Verse 1. Yeah. Ukuziphendulela kwabaposti uThixo. Makenze njalo ke umuntu ukuqina ngathi. Yabona ke bazalwane, iBhayibheli ithi makethi kanjalo ke umuntu ukuqina ngathi. So abantu xa beqina ngathi kumele bekhona lento abayicingayo engqondweni yabo. Yes. Athi singabakhonzi bakaKristu. Yeah, bazalwane. Abantu xa beqina ngathi kumele athi la mama ngumkhonzi kabantu bamfundisi kwani ayiveli lento. Asiyeke lento ukuthi phansi umfundisi ubani akuphansi umuntu wena uphansi kukaKristu. Amen. Bakhona ke kuthiwa xa becinga ngabe siyabazi ngaba ngalabazalwane bakabani laba ya. Bani iBhayibheli ithi abantu xa becinga ngathi kumele bathi sizikhonzi zikaKristu. Yes. Athi singamagosa emfihlelo zikaThixo. Yeah, bazalwane siphethe imfihlelo thina zikaThixo. Singamagosa. Kwezinye indawo bethu igosa lihlala eminyango. Kuthiwa igosa lihlala eminyango. Abayazi oba yini igosa? Ngoba igosa ngumuntu ophethe imfihlelo zikaThixo, ayophethe izithixo zikawa. Ya maningi lamagosa kayamba abeka golisiya. Hayi iroom ubuza ugosa ubani. Singamagosa sonke lapha nje. Abantu babecinga ngathi oqala abamayicinga abazalwane or abantu le ndawo ohlala kuyo xa becinga ngawo bathi uyamthanda uYesu lo mzalwane lo. Kumkhonzi kaKristu. Amen. Yes, bafundela nje abaqhubezele kancane. Verse 2. Kenda lokhu-ke kufuneka kuwo amagosa ukuba kuwo afumaneke ethembekile. Apha emagoseni ke awukwazi uba ligosa ungathembekanga. Amagosa ngabantu abathembekileyo. Uthembeka ke kulo ongumkhonzi wakhe. Amen. Thina singabakhonzi bakaKristu bazalwane. Amagosa emfihlakalo. So ke ithi iBhayibheli lowo ke oligosa kumele afumane ethembekile lo. So ke uthembeka kulo osisikhonzi sakhe. If uJesu Kristu nguye umphathi wakho uthembeka kuye. Amen. So if ukholo lwakho alukho kuJesu, if ukholo lwakho lapha kimi, uzawuthembeka apha kimi ungathembeki kuJesu. Amen. Why thina singathi singamaKristu, singamagosa emfihlakalo? Sizothi thina singama-faith ntontoni, singamantontoni thina. Isho uthini lento bazalwane? Kusho ukuthi asiyazi imfihlelo. Yazi uma kuthiwa singabaphathi bemfihlakalo or amagosa emfihlakalo. Imfihlakalo nguKristu. Amen. uYesu ungamazi ngokushunyayezwa ngokufa, kodwa uKristu umazi ngerevelation. So ngoba uKristu kuwe unemfihlelo. Ngoba uKristu kuwe unemfihlelo.
njengoba nophethe imfihlakalo yesizulwini. Haleluya. Akunamuntu special ebazalwane, sonke sinoKristu ofanayo olikhanda eliyi-one. So akwazi ukuba uKristu nekhanda elinje. If uJesu ulikhanda lebandla, kumele thina sibe bayi-one, ihliziyo lifane sonke. Awukwazi ukuthi silapha thina senza kanje la, hayi thina seyigqoka ibhulukwe la. No, ngeke iphile imfihlelo nayo. Because yasezulwini imfihlelo ithi kugqokwa modest. Yasezulwini leyo. Amen. Yasezulwini ithi amagolide awafaka. Yasezulwini ayonatawa leyo. That's why ngabona igold la umuntu ofake ama-3 nomuntu ofake ama-ring. Yinto esezulwini likaThixo. Ayo imfihlelo yami. Akekho umuntu othi hayi le imfihlelo yami. Imfihlelo yasezulwini kuphela. Yes, umuntu akafuna namiya kwesive. Umuntu makasazi ukuthi izikhonzi zikaKristu. Umuntu makasazi. Yabona bazalwane. So kumele abantu babe nendlela abasazi ngayo. Yabona ke mawusaziwa ukuba wena isikhonzi sikaKristu, waziwa njengontombi. Ngoba umuntu osisikhonzi sikaKristu nomuntu osisikhonzi sekhaya bafana labo bantu. Nendlela le bathetha ngayifani. Uma uyisikhonzi sikaKristu awuhlebi. Mhlawumbe yazibuza ukuthi le bheke yenziwa yini uhlebo bona? Yebo uhlebo. Kanti ngithezelwa, kanti ngithi yebo uhlebo mzalwane, yebo uhleba nje cha. Uhleba uyagulisa. Amen. Sekuba namadoda kwenkasha, ahleba amadoda khona kwenkasha. Dala abantu abantu besifazane abahleba bathi namadoda manje ahleba. Ahlangana namadoda ahlebe ngomuntu. Before we saw umuntu othile baqale bahleba ngaye lapho. Amen. Uvile futhi iva bayidlela lethi uvile ukuthi manje. Lord. Amen. Akhela positive. Uyi bazi yazi uyi. Madoda. Yazi Jesu bamameli bathi Swele kwenzweni bazalwane. Hlukane nesono. Yiso hlukane nesono, sizokhonza kamani Thixo. Khonza kamani great. Noma siba 2 3 sikhonza sikhulekile emoyeni. No need igcwala ibandla kuzokhuleka. Uthi uyeke izono nje. Amen. Because if uligosa imfihlakalo, kumele ingabikho into efihlakele enhlizweni yakho ngaphandle kukaKristu. If isikhona eziyizinto esifihlakeleyo, saziwa nguwe futhi because umuntu osesonweni uyazazi yena. Awudingi ukuxelelwa ukuba wena yeka lento, yeka nje lento le. Kaya nje sikudlulisa ukukhawuleza bazalwane. Sami. Chapter 20. Verse 8. Chapter 27, verse 8. Brothers, usize no connect it up. Yes. Psalms 27 verse 7. Yes. Ukukholosa ngoThixo ukugoyiki. Ukukholosa ngoThixo ukugoyiki. Yes. Verse 7. Yeah. Yiva Yehova akubiza
ngezwi lami. Yiva Yehova ndakubiza ngezwi. Yes. Ndibabale undiphendule. Utsho uDavid la uthi ndibabale undiphendule. Yes. Inhliziyo yami ithi kuwe kweli uthi funa ubuso bakho. Ubuso bakho Yehova ndiyakufuna. So inhliziyo kaDavid itsho naye. Sayizwa bazalwane. uDavid uthi Yehova ndiphendule undibabale okanye undisilelele. Sayizwa bazalwane. Yizwa Yehova ndikhala kuwe. Sayizwa bazalwane. Ithi ndive Yehova ndikhala kuwe. Uthi ke ndisikelele or ndibabale undiphendule. Kunezinto afuna uThixo amphendule kuzo. Amen. So after uthi ke inhliziyo yami iyavuma wena uthi masifuna ubuso bakho. Nami ke ndiyabufuna. Siyazwa uDavid uyamazi ukuthi ufuna ntoni. So nenhliziyo yakhe ivumelana nale ukuthi uThixo ayifuna kuye. Amen. Then ke bazalwane iyakhileka kakhulu le verse lapha nje ayiqali futhi ungakhileka manje. Iyakhileka kakhulu nje. So uDavid la ndicela undiphendule. Then uyaphinde uyakhala ku verse 8 uthi nenhliziyo yami iyatsho nje wena Nkosi uthi masifuna ubuso bakho. So nenhliziyo yami izafuna. So ke bazalwane angeke uThixo aphendule ibe inhliziyo yakho nayo ingahambisani nale uThixo ayithethayo lapha. Ngoba uThixo uthi funa ubuso bakho. So inhliziyo yakho wena ithini xa uThixo sifuna ubuso bakho? Hallelujah. Because if uThixo uthi yeka lento nenhliziyo yakho kumele ithi Thixo ngizayiyeka lento le. Then if inhliziyo yakho ithi Thixo ndikuvile ukuthi mandiyeke lento, then inhliziyo yakho ayavuma ithi ndizayiyeka. Then ke ngokuThixo uverse 7 aphendule umthandazo wakho. Lo uthi Thixo undibabale undibusise. Then uThixo akubusise because of inhliziyo yakho seyihambisana nezinto uThixo azifunayo. Amen. So uThixo akwazi ukuphendula imithandazo yabantu abanenhliziyo engahambisaniyo nemithetho yakhe. Amen. Before ukhali inyembezi fix verse 8 ka. Lo othi inhliziyo yakho Thixo nayo izafuna. Before uthi udala umthandazo, inhliziyo yakho iyahambisana nayo le nto ayifunayo. So wenze ukuthi uThixo uthi yenza lento inhliziyo lo ithi no Thixo azokwazi ukuyenza le. So if wena uthi Thixo uzokwazi ukuyenza le, ufana ukuthi no Thixo afuna ukuthi uphendule imithandazo yakho verse 7. Amen. Yeka i-boyfriend. So wena if awufuna ukuthi boyfriend, should inhliziyo yakho ayivumi. Inhliziyo yakho ayivumi Thixo. Ndisamlandele my boyfriend yami. Ndisathanda Thixo ugembula mina. Ndisathanda ugembula. uThixo uthi yeka igambling but wena uthi inhliziyo yakho no uthi inhliziyo yakho ayivumi. So if uma ungayenzi le nto Thixo ayifuna suke inhliziyo yakho ingavumi. Into encedayo ke kukuba wena uforce inhliziyo yakho qala before uyele. Because le nto yenza ungayiyeki le nto inhliziyo yakho. Amen. uThixo uthi yeka ukuhleba. So wena kumele uthi ke kumele uthi Thixo ndiyakuva uthi manje ukuhleba nenhliziyo yakho ithi ndizawuyeka ukuhleba. Then inhliziyo yakho iva le nto oyithethayo ibe seyiyekisa ukuhleba. Then after ukuhleba then ngokuzenzeka izinto. Eke ngokwinhliziyo yakho xa in line noThixo uthandaza neconfidence uThixo. Because unalento ukuthi no Thixo lo kumele uphendule. Because inhliziyo yakho nayo ivumelana nezinto ozithethayo. So awunayo confidence if inhliziyo yakho so alizothetha ngazo izono zabantu manje yabo. Kodwa le nto ndithethayo izoveza izono zakho enhliziyweni yakho.
Andizozimenshina manje kodwa ngoyingcwele uzazimenshina because uyayazi wena lento oyenza uThixo angifuni yeke leyo nto leyo. Ngoba lento ikuvalela insikelelo, ikuvalela zonke izinto because uDavid uthi ngicela usikelele Thixo futhi ubusise undiphendule. Ngiyavuma inhliziyo yami iyavuma wena uthi masifune ubuso bakho, then nami inhliziyo yami iyavuma ukuthi ngizofuna ubuso bakho. So if uthi ukuthi awufuna ubuso bakho ithini inhliziyo yakho? uThixo uthi thandaza, wena uthi no kuyaba inhliziyo yakho and yiyo le kwenza uThixo ungakwazi uphendula ngoba wena ufuna ukuthandaza. Ndiyonqena yabo ukhona lo moya wonqena, umoya uvilapha abazalwane. Uba ne-force ekubambayo when it comes to grace. uThixo ke uthi thandaza, ukuthandaza but inhliziyo yakho ithi not now Thixo. Akabe ready for ukuthandaza ngoku. Ndizothandaza kusasa. uThixo uthandaza ngokuthi wena uthi inhliziyo yakho Thixo ithi uyabala. Then the more inhliziyo yakho ingahambisani nezinto uThixo azithethayo kuwe, the more ke ngoku izinto uThixo azifuna ukuzisa kuwe akakwazi. Yini yenza la inhliziyo? uDavid bazalwane njengoba belandela uThixo inhliziyo yakhe le ibenza landela uThixo ngoba naye uthe Nkosi inhliziyo yami iyavuma uba ndizoyenza le nto. Ndenza umzekelo nje athi uThixo yena uFacebook wena no ngisamthanda uFacebook. Ndenza umzekelo but ikhona le uThixo athi yeke and lento athi yeke uThixo uyayazi but ingani inhliziyo yakho ayifuni ukuyeka le. So inhliziyo yakho ilwa noThixo. Manje ke inhliziyo yakho izakudamage kwa poison la uzawubona abantu abakuthathatayo kanti oyena muntu ozithathatayo nguwe. Umuntu ozithathatayo ngulo ongathanda, uzalo ongathandaziyo uyazithakatha bazalwane. So blame abantu kakhulu because if uthandaza bengasoze kwenzeke kanje kuwe. Amen. So ingasifana noDavid bazalwane, if sifuna uThixo aphendule imithandazo yethu, uba na confidence noma uThixo engekakuphenduli, uba na confidence kaMeshaki noShadrach no-Abednego uthi noma nomlilo ucima noma ungawucimi angizoyenza. Le confidence unalento ukuthi inhliziyo yami ihambisana noThixo noma ngangena kulo mlilo manje. So that's why babengena kulo mlilo bangashi because inhliziyo zabo zenza into efuna uThixo. So inhliziyo evumelana noThixo, oh my God, ikwenza ube confidence atafika umisa kwezekiya esiyafana manje iconfidence lokati bekedukile yothanda uThixo yakuva ukuthi ngiyafa manje kulungise ndaba lo muntu uthi Thixo yasikubulilo kwenzenza uyayazi inhliziyo yakho. So uThixo nakanjani kumele ongezele iminyaka lo muntu ngenxa yenhliziyo yakhe ibihambisana nezinto uThixo asifunayo. Awusozwela le confidence ukuthi uzozova ucela uThixo uthi Nkosi ngicela uphinde ongezele iminyaka ube uyazi inhliziyo yakho ukuthi ayikho right uThixo. Uphinde manje uthi imithandazo yona ijike siningi nawe isiningi lelo ongafuna ukuyenza yiyo lo ongafuna ukuyenza. Afuna ukuthandaza, afuna ukufasta wena. Uthi uThixo fast. kuThixo lo kuze kufike lento ethi isikhondlo kuyafuneka ke ngifast but ifika kanjalo kuwe but kufuneka ke ngifast. So bese uThixo fasta akathi kumele ndifaste but inhliziyo yakho ithi no ndizoyenza mhlambe. Yabona inhliziyo yakho wathi uzoyenza tomorrow uzohlezi uyenza njalo ngoba inhliziyo yakho kahle kahle ayifuni inhliziyo yakho ukwenza izinto zaThixo. Inhliziyo yakho ayifuni ukufasta. That's why kumele ufastile ingathi ushayile ungathi kunento ebuhlungu eyenzekile manje ngoba usuka fast. Ngoba inhliziyo yakho ayihambisani nalento kumele uyenzile. Amen. Iyasho ke bazalwane iBhayibheli la uthi uDavid mayethetha la ungafunda ngesplay yakho mama unjani sibe nje kahle lapha sesohlala phansi ke baba aze phambili sibe sesivala emveni kwakhe. Izwa Jehova ngikhala ngezwi elikhulu. Yazi uthi ukhala ngezwi elikhulu bazalwane sibanizi abazalwane abakhala nyakuthi siyakhala sikhala serious bazalwane.
Siyafuna uThixo asincede, kodwa sifuna ukuyenza le nto uThixo ayifunayo. Siyafasta singabanye nje. Ikhulume into la inceku kaThixo. Yabona mafasta ke inhliziyo yakho ingayenze ithi ke ukuthi uSathane agqwase ngamandla, igcwale ngamandla kaSathane. Ube powerful, uSathane akwenza ube powerful. Yeah. Mama phakathi kwabantu bayawa abantu banamandla kaSathane. Thina sithi ngoyingcwele kana igwini lo. Ngamandla okungayenzi intando kaThixo. Yes. Yakhala ngelizwi elikhulu. Iba nomusa kimi. Iba nomusa kimi. Pendule. Iba nomusa kimi umphendule. Yes. Kuwena othi. Funa ubuso bami. Inhliziyo yami ithi. So the inhliziyo yami ithi. Ubuso bakho Jehova. Ngiyakufuna. So uhambisana nalento uThixo ayithethayo. So if uThixo uthi yenza lento, nenhliziyo yakho kumele yenze lento uThixo ayifunayo. Awukwazi ukwenza into eopposite uphinde ulinde uThixo uphendule. Awukwazi uthi yabona namhlanje uthi ube confidence namhlanje ndiyaphila kodwa inhliziyo yakho uzophila kanjani inhliziyo yakho ngabisana uThixo. So lento lapha enhliziyweni yakho yaziwa nguwe. Lento senhliziyweni ile ethi xa uthandaza uvuka ukuthi nawe mana unawo manje uyathandaza because lento iyachazela ukuthi kurongo kuphi. That's why mawuthandaza uzithi ukuthi akuthandaza kuweak man. Yeah. Ngenxa yalento ongafuni uyenza uThixo athi yenza. Or ngenxa yalento ofuna wena ukuyenza uThixo athi suyenza. Yenze uThixo athi yenza something then wena uthi no ndifuna ukwenza le into. Soze ke uThixo aphendule because wena awahambisani noThixo. Into thina ekumele bazalwane sihambisane nayo noThixo inhliziyo yakho. Awuhlezi expose njalo wena utshela abantu ukuthi mina ngiyamphila uThixo. No, lento elapha ngaphakathi iphumele ngaphandle. Sibone. That's why isitsho kule yabaseKorinte ithi abantu xa becabanga ngathi kumele bathi zizikhozi zikaThixo ngenxa yeziqhamo abazibonayo ukuthi zizomele zithi ngiyabawela ufana nalo sisi. Noma ungayazi ukuthi into eyenza ukuthi ufuna ufana naye but kunento nje eattractayo ngaye. Ngoba ukuphethe imfihlakalo. Yabo? So umuntu ophethe imfihlakalo uyasulela abantu ahlala nabo uyabasulela ngale mfihlakalo ayiphethe. Amen. So into nayo ubasulela ngayo abantu lento nayo oyisulela ebantwini. Fana ukuhlala nabantu bahle bayophetheba nawe. Bad character corrupts a good person. Isho kanjalo. That's why nabe thanda ubanjwa ngenxa yabantu benihamba nabo. Noma mina ngingakhange church but ithiwe nawe uyafana nabo. Dibanjwe ngenzanga mix dibanjwe. Yongena etrongweni. Sake ngangena for month mina etrongweni ndingenzanga mix. Inenza leyo ngabantu benihamba nabo. Ndaphela ndibonwa ngaleyo ndlela nami. So noma ungathi no sinamaduku lapha athi mina ndigqoka iduku lapha igqoke but lapha enkonzweni abayigqoka uyafana nabo bonke labo bantu lapha. Amen. Yeah, ushilo wakumele silabo Efesians phuma phakathi kwabo. Banamazwi amnandi but ibhayibheli phuma phakathi kwabo. Bumnyama bazalwane akwazi ukuhlala nokhaya. Njengokuthi inkosi phuma kule nkonzo phuma but wena inhliziyo yakho ignore ukuthi ufuna ukuphuma. Inhliziyo yakho iyakhazela why ufuna ukuphuma. Kumanda bathi asuba inhliziyo yakho ayifuna ukuphuma apha because of equal part kumnandi kune keyboard kumnandi la edge yo mabe dance abantu diziva kamnandi nothi emoyeni but nyama yakhe ejabulayo because asoze ujabule emoyeni ube unezithelo zikaThixo kuwe. Amen. Izinto zehlabathi zijabulisa inyama yakho ngoba inyama yakho iyazithanda. So even inhliziyo yakho inyama nengqondo nayo inyama. That's why ibhayibheli ithetha ngengqondo nangenhliziyo because ingqondo ayonto spiritual inyama leyo. That's why ingqondo ihlezi icinga izinto ezirong because ingqondo ngeyalapha emhlabeni. Amen. So ingqondo yakho kuze ke ikuve xa uthetha kumele iqale apha enhliziyweni yakho. Inhliziyo yakho imamele wena.
Then ingqondo lokhu izakucikisa ntoni as long as inhliziyo yona isithi no wena yiba wena ngqondo. Noma ingqondo ngathi hayi ubheka lapho inhliziyo igqibile la. And kubani wenze inhliziyo ibe nguwe because uDavid uthi inhliziyo yami ithi uthi ngomlomo wakho uDavid uthi ithi inhliziyo nguye othethela because inhliziyo inamlomo izinto. So wena wakumlomo inhliziyo yakho. Noma inhliziyo iba ukwenza into ethile but ayikwazi because of usethethile nomzalwane lo. Uthi kumele kwenzeke lento. Engiyenzeke lona. Amen. So ingqondo ayikwazi ukuconfuse sathi ngithethe kakhulu ngendaba yengqondo nenhliziyo nangendlela ezicommunicate ngayo izinto le. Amen. Isela lokuqala na. Amen. Ngoba bese abona lento oyibonayo but awukwazi ukwenza into nayo because ijob yakubona qha. So amehlo athi kunento endiyibonayo but ndiyayibawela lento qha ndifuna umuntu onondithathela lento. And amehlo into ayibawelayo izinto yakho sozuva amehlo sithi ndibawela ukubona izulu ndibona no amehlo eze bawela isex ebawela zonke lezi zinto ezisinansi amehlo. But awuzokwenza so amehlo ayingqondweni ingqondo kasoze ukwenza lo singakhange siqale kuhathi kathethe nenhliziyo manje. So amehlo athi wangathethe nenhliziyo ingqondo ithethe nenhliziyo ithi kunento ndiyibonile bendiyibona lento uyibonile last week. But amehlo ayithathile lanto athi no lento noma ndingayikhohlwa ngoba mandiyigcinise engqondweni uzothi usalele Nkosi yami uziva uthandaza uvuke lanto uyibonile ivuke nasebaphusheni sometimes because ihleli apha engqondweni amehlo ayibonile but ayilantuka ayidukunja la. So amehlo ayenza inkanuko noma ungalelanga nalomuntu ngokubonile but afuna ukuthi ulale nomuntu qha as long as ubone lanto but ingase ufumane into efana nale bendiyibonile bengibone into enje emall. So lento le ndayichazela ingqondo but ingqondo ayikwazanga ureact ngela xesha because unalento ukuthi ngumzalwane but mawufika endlini iphinde lezi zikhumbuzo ukuthi ndiyazi ukuthi ngumzalwane but uyibonile lento leya ibuye nalingena apha engqondweni then ingqondo ithethe nenhliziyo kunento esiyibonileyo emall. Sibone intombazane naked lapha or sibone ubrother oskinny jean Nkosi yami onesikhumba esingangale building. Kuthetha inhliziyo nengqondo ziya communicate but kumele lezi zinto uzenze ngomzimba wakho. Amen. So umzimba awukwazi ukwenza into bazalwane ungakhange ucommunicate ungakhange zicommunicate zona. Amen. Angithi David naye uye wabona qala wabona ukuthi lo mama uyavasa lapha but akakwazanga ukuyaqala kumele lezi zithu zithethe no David ukuthi David uyambona lo muntu bamhle kwakhe. Then uDavid uyambona ukuthi umhle nyani lo muntu. Then lezi zinto zakhuluma ke amehlo akhuluma nengqondo. Then ingqondo yakutshela ukuthi lo muntu ushadile but inhliziyo yakhe wayivumela. So mase sivumelene zoyithula izinto zosebenzisa umzimba wakho ke kuphi. Umzimba mhlawumbe umzimba kaDavid unalelo ukuthi no mina akumele ndiye lapha but ingqondo iyamxelela ukuthi no usenothuma umuntu ayenze so. Then uDavid ubulela umuntu but nongezandla zakhe ukuthumele abantu ukuthi thatha umuntu nimbeke ngaphambili inhliziyo yakhe le emkhohlisayo manje. Angithi iBhayibheli ithi inhliziyo ikhohlisa abawumnikazi wayo. So inhliziyo yaqala ukukhohlisa uDavid manje ukuthi no man awukwazi ukubulala ngoba umthathi umbeke ngaphambili because inale inhliziyo ukuthi no boss if ubulele manje akisenzeka lapha emhlabeni bayibulala nabantu nandi ukuthi akabulawa kanje dithenge abantu but ubulewe nguye. No David wenza kanjalo wabulala indoda Nkosi yami engenzanga lutho because of ingqondo nenhliziyo yakhe. Amen. Moya ngcwele zakusuke ngakela xesha kuba moya ngcwele awuveli usuke la so ayikho isithi ningangcinezeli ini moya ngcwele uhlala kabuhlungu ningangcinezeli. Simvapi ke ba umoya ngcwele bengasukanga xa ithandaza kuwela uThixo esithi Thixo ndonile isono sami siphambili kwami
ndicela umoya wakho awuhlithi kuwo. Uthixo ke yini le yenza ukuthi umoya wakho awususa msinyane? Umsindo wakho oza kade. Uyakulindela urepent. Amen. So ndiyacela ke bazalwane nje sesizo utata ke ezosenzela la inkonzo egameni lika Jesu. Konzo I think konzo yadodana. Yes, konzo nikelo. Sizoyenza konzo tata yomnikelo. Kusenenkonzo yesibili. So kunabazalwane makhanga balali. But start manje 4. Yes. Yeah, likashili right. Bakhona abazalwane badiniwe bathi sidiniwe ilizwi thina. Bakhona sifulala. Jonga ke bazalwane wena ngithetha if inhliziyo yakho ayitsho. Ingxaki le. Yabona le ngithetha ngiyabuzwa bakhona but wenza abantu bebhe ukuthi no anditsho but inhliziyo. Why bakhuluma ukuthi yebo udiniwe right. Amen. Hey, yazi sisenze lesokwe ngokusikhonzile. Hey. Yeah, sikurivival manje kuyashinyelwa then inkosi la. Wena usiyanyuka singabanye then wena usandokamba manje phakathi ekonzweni. Uthi no, asifuni uyeke kodwa inhliziyo iyeka. Amen. Amen. Ebona ivangeli bathi kuba nomntana. Amen. Yini ke sizayo bazalwane ukuthi sometimes if uyabona lento ukuthi Asian affector ungaphenduli. Kungcono ukuthi ungathethi noba uthethe into oyazi ukuthi lento ndithethayo andingqinelani naye. Because awusozuhlala endlini kaThixo ebona lento ndishoyo inhliziyo yakho ingekho right. That's why ibuza iBhayibheli ba kubani uyoma. Ithi nowayiphendula ithi ngone inhliziyo ehlambulukileyo. So inhliziyo yakho kumele ithi mawusithi yes nenhliziyo kumele nayo ithi jo abanye bathi but inhliziyo ithi omnye uthi but inhliziyo ithi. So inhliziyo yakho uzothetha into opposite lento wena oyithethayo. Amen. Hiyo ke futhi le ithi react because inhliziyo yakho ithi react. So sometimes nje noma ithi yenza uvela ungenzi mix. Hallelujah. So bazalwane bakaThixo no namdiyava uThixo uthethile bazalwane. Ngameni lika Jesu asizukongeza amazwi uThixo athethileyo. Into ethethwe uThixo ininzi bazalwane kakhulu. Masilandele yena. Uma silandela yena sokwehluka kakhulu ehlabathini. So bangabantu abakhonza uThixo ngendlela different. That's why kuthiwa ucabanga ukuthi izulu lela. Yesu. Sister, bana sister. Akulibala, sakubana ndaba. Sister. Yes. Sister Manxeba. Bahlangana no sister Manxeba Madrid amakhulu. Yesu. Yeah, uzobona pictures akhe nje. Yo, sozokhona ukuthi kuyelo. Amen. Bible ke yasho ukuthi ubumnyama masibu expose. So ke hiyo nto yenzayo le manje. Ya expose ube phuma. But ke sozosho manje kuYesu. Amandla Yesu. Libongwe ngabantu. Yeah.
Libon we can see